Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Yuk senong tetuong kumada tidak insanan pengkuruna tabar tetong baino alan sana kudot ada might side tilet tapi remutan dati tu nakarasambot asapo-sapo widite nu ohiti hom ay ade elanong pengkur piramutan dati tetong baino atau pati lembus kana umisi sa takod iswang samayang kinarahingan isong kerja sorga kung sikaw na timpu diti alansan ni haid alumis piramutan kaimpunam gisa maapupusan iti kay sisandahay paingkan lagi panambarasan dahay datatong iti nga manahak kago dahat isa pohot pagangatanam kapuri manandam samok kumandi at Tuhan ampunan ten sana sa dahay tinasambayan nga isong ngalan Tuhan Yesus amen. Okay, siyaw do kayo di kanihab to tako nakapagyampay ako nakaguli dahil titiyanan dat sebelum pukul 9 saya dan nakaid sin membayang hilod kinabatangan di kanihab hari sabat lombus na head minay hilod lahadatu minay ompuya edit ay manangaman dahilo pansikul dahilo kosaraw na git aya pukul 9 may na di intay timpo nga adi kaguli da pukul 9 pukul 10 asamok na pukul 11 bah kuren pa di nga manin debay no okay. Ay pengkukurat tinaparaso kiti nga paduya di dong Korea okay? Iso hadiah mantad di nakongayahay 02 tayo nakongoy kakap ompuya dahilod gereja Rangalaw Kutabulod inakatalip okay? Tokom yadit oblida di tumanding tumanding itu dia ti panampakai okay. Baino na po nga iso kago panambarasan dati dat nakumbali dati na mulayan kosindualan do kapatayon iso na po kaubasan na saya kapag yung balot lawbi panangid ulo dusun nga ilat modasi kano di kapi matay ka hari tuhat titiyan di kaubasan ni imbulayan dia elde daukin modasi kano di kapi matay ka nga tapos tigad man na po pohota isay ipagilitan natin modasi matay
Mode si kaya matay. Ay landatid ay insanan no patulun nga matay. O mutut-putut po apa matu nakalaso tinggin itid soro ko gi. Rotion na datid ay insanan no patulun nga matay. O kon nakatulun. Ay insanan no paimpasi matay. Ade. Senang tutuang. Oh, nakura dari. Aya, hiti ako baluran iti. Kauli ikanto nga aru hay kanto. Oh. Ay so kauli ako kanto nga nakano momon sa ila. Yeah. Hiti-hiti naman to dito momogun. Amo ibati nga ay kumaraja di karuhangam hiti na di mo ngaruhang lah. Ya, ya di na diri. Ya. Mumbal pa maghihumbat suwaila tambalut. Ya. Ya di na diri. Oh, itibin lah, itibin ataupun itipagon pula. Alex. Umbalani siya lah. Ya, di milakurayan na ba no? Ya. Amo isya di miuli isya di. Oo. Ba anuan tiatino lah haro padihat man mo saya titaruhay. Wah, ay manguro. Ba, ina ko po. Ay, siyaw haramina. Haramina nguhat. Okay, aputan tak pa di kago pengkuron di hilod page DM hari nang kudat nakoput tadi kago
usual. Okay. Harapan dat senangin la YouTube ge. Ku mau selain YouTube kadi Jebitjet. Harapan dat senang ngoti remutan dat la YouTube. No, di page DM. Okay. Siyaw tu haro mina mo lahaw dite no naputut di lahaw di page Facebook, page DM. Alan sando kasuang na kagwelo lah. Okay, jadi may to ka putay, ino pa dite no nga isa o paguhatan dat moda si matay. Tumayan ako insanan to kano pati nga tatap no isay gadi hat moda si matay. Insanan to kano pa nga moda si nunuhot pangilaan na moda si to ko dot kamo na matay. Nuno. Sumakit to pa nga magihum to katubat. Magihum to katubat o kano pa katubat to rumah sakit nga may tako pagihum milot sakot-sakot desilihon do tubat. Hindi. Agangaw no loduko oy. Hukuman may pamigangaw. Jadi iri na pa nga papakitad modasi takoy dat matay. Kobasan kung na pa homonomoras ay karay titi ko mo nakapatayon nga haro duo. Kumayso na po nga tumbayaan to ko dot korikatan Yesus kumain duo. Tumbayaan to ko. Kumaduo tumbayaan to ko dot haro kapatayon. Duo na pati ko mo yan iti nga gaduduo hilo nga irikoton dati. Kumayso magandad to ko korikatan Yesus kumain duo. Kumaduo magandad to ko ti komondot kapatayon. Magandad to kay mo ti kapatayon ti tapot ko biyo nga magandad to kay makarikatan Yesus so kumain duo. Hinggo na pa ikaw pagulo tarimoon na po di dati awayaan na po di dati. Mantad duo kanta kaniti ina po tatap na kopid kompombot o ilaan natin haro nga iti kapatayon. Mokot-sokot nakalaso at nakalaso tingin. Buli ko sumuang dat YouTube, mumbal sumuang YouTube lah. Naolumi sila piramutan na di page lo. Okay. Jadi tumbayaan to kay dat pointapot miyampad iman dati inapay karikatan Yesus nga pointapot tapot haro kumain duo nga ailanum sangira nga piagalon to kono pati komon nakapatayo no no kadati tatap no haro kompom no haro pointapot na do nakuro o kito dati miyampay mato dati sendiri o taguangan dati mungkin nakaruhang tanganak mulohing nakotongkiad tambalut nakotongkiad mantad ako posyon dati. Ayah letanak ko taso nga mumigang letanak ko taso ayah
si pagasuh matudari lo. Oke, pengkuran di page. Oh, senang tadi. Aya, amo magura ge. Page mumbal la sumwang YouTube da bay na lah. Mumbal sumwang ay YouTube. Arubat tadi katilamus ge. Oke, jadi mantadilet ayat dua kantakan lo iti kapatayan karikatan dot Yesus main dua gadudo nga anda don dati. Man po hi ara to bosob magandad to ketika karikatan dot kinorohingan kumain dua Yesus kumain dua nga magandad to kay mad kapatayan. Hingga kapagulu iri no ataguangan nati. Hingga da kayo pedesi. Hingga pedesihan dati. It paganda dan duo. Iti kapatayon tay ko karikatan ni Yesus kumain duo. Man pa yung monopotom iho nga modesi ho ko'y matay. Okay? Ay sanan to kati nga modesihi ko mo na kataguang iti ko mo na kapatayon. Mamuhondo makunam ay. Sigog kay ditid oholu. Ukuran na di lakaruhang. Ukuran na di tanak. Ukuran na di tit ay palayanan. Ukuran na molahing hirinad. Mimbulay kapurimanan ginahon niya galid. Haran pa ngay. Paingkan lagi kadaw nawayaan di Yakub. Isiyo kadaw nga nakawaya iti kasindualan dat kapatayon. Nailanto ko dat Yakub na patihom sayra dat miniuhup di tina daw minangudot di Isak. Podosih na dihi Yakub di Isaw itabangan daw minagidu di demined hilad di Laban tampinay di tina daw. Tampinay di Ribka. Salinay di Yakub dahilo isa mo nakasawo. Sayra da ginumuli isiyo nga taluh da minisusuhutat kinatong kiadon tay kapatayon di pinapoyli kapurimanan di aralom kumadi ako. Kapagulu intangay datid isuanggot Buk Kejadian 35 ayat ke-6 gisom 8. Karikat na di ako bahila lus hilad Kanaan panangi Betel isiyo insana ni tulundam miampay daw paingkakato na di siya mesba dahilo pinungaranan di siya kaya nandid El Betel tu kinarahingan na po nga pinapaintalang kuma di siya dahiri antakan daw isiya na po nga minagidu manta di tabangan daw Esau. Ayat ke-8. Sayra na po did i Deborah amah di Ribka napatay pinolobong dahirid panang isang paping da Betel isiriba dat kayu tagayo ipinungaranan dat ay tulun dat
pohon besar penangisan. Kah? I mangigit terati dat i napahit kinaya na nidi kayu hidi nga pagihadan. Paingkura da kayo kapurimanan dit kumbali harati kamoyan dot amah. Okay? Haroy amad osonong, haroy amah dot ha osonong, harohi amah dot ay momogompi no po di tanak dati nga alala po itina. Kadang-kadang tanak dati nga orohian lagi di amah kok iya sebagai mulohing. Mihad da po tanak num ina po kain sasamad nga inagi amah. Haro hitiad di. Yun di ko sanong. Haro na ki narangaw ko dat itinapot iso o keluarga nga minaganud amah, nakasawahi amah, kapatay, solih kagoy tanak daw, dat ait amah dahirid walay di. Giso buat ina po di tanganak nga nang kagayo. Umuyan no po nga keturunan. Giso mi keturunan molohing amah. Kapatay molohing solihi tanak amah hir kini hir walay di. Osonong nakahanta titulo ni titu ay keturunan tinumurun pagi imolahing itanak dat amah hidhiri koyo nanidi. Jadi tuhat na padi nga paingkura koyo mumanggi amah do kayo. O gompi iko osonong ko ikumasi ako paingkura. Ako po kombal hara amah lah. Handa manom topot harat insanta daw hara amah dat anuanom tokoy gompion no bo. Nga asusai mo tigan na bahaya igati amad ay antakan-takan to tao sonong kuman kuno po nga kon koy tanganak dati tamangan nga ihati nagi tamangan ikusay tamangan kan kaya di kari kada nandan ina pay tamangan di ama nga mulahing kusay mulahing tanak nga haro nagiot ay narangaw ko dot ina po mantad ko kinosono nga idi ama pembantu rumah saira na po di dot napatay manawalay may na di intangay wasiat isay kaano di kahaharan turong kaya agya may namati di ukabay wasiat nga haroy tanak dat iringan ginda tamangan di ama nga ina po'y pinawarisan ni di mula hinggi kahaharan do nga i ama daw kon kay tanak kumon na po di nga memanggat ay kinasanongo na di ama di. Jadi sekiranya po di iyo kayuha ama pembantu rumah teko iati itauki iati manawalay mangirad nuno patinaru do anuan dati teko ay ipiahit sangin nakai nagisumikul nga may na dati patudukad iati na patiham ay monopot ako dot tuloy sa pitulon ta kay gati kumain pa nga mahan ta kay gompio
kinarikatan te ko kahinaan dit amah datid hirid walay datid tisom-tiso. Kada to kono may rumbah ko kadaw iti manguhop iti amah. Sakirana pod iyolo mamirag ko keluarga dati itanak dati tok ay asusa milay siya momonsed ino po tanak no nga rumag keluarga nga arag nga sa pisonong sonong to kono pot tiwo iho no padam iya din data saro ko sumonong takot kumatulon da suway tulon da suway nga sumonong kumadati amondat mulud magiulud to kono pada atumbayan ako dat ideborah na pati sebagai ay panguhup di karuhang di Yakub bahiti nga memang ko osonong na siyo tu gisom pagi dat numan nga di borosod ay harangay ditit kayuh da pagihadan mantad dat kinapatayan kinatangkiadan di Deborah ina pahit kantakan da kumoduo iminanha ko kapurimanan di Yakub karay takapatayon nga it sawo daw sendiri Irahel sayra na podi dat ay may dati ukabad isuanggat kejadian talun hapodam 5 ayat kahapodam 6 gisom do kapodam siam katalib no podi di pemirangkat na diolo dat mantada Betel sayra na pod ilo na podi nga apo na konsadu mantada Efrata pogo susuh na di Rahel ina pa imino go susuhi siyo nga apangkal ko piyo nakuro ayat kepadam turu dadamo to isena pa nga apangkal mo go susuh poboros na di hibidan kumadaw kada podo situ iti tanak nutinga tanakid kusay kadaw nga antakan na podid ay ikap midupog ni Rahel pinungaranan di siyohi tanakidid Ben Oni nga pinatumpalih di Yakub bot Benjamin ingka na Rahel let ay minidupogun numandi lo bongo da hirid di sandaralan da Efrata hirid Bethlehem jadi ilo na hit ay kantakan do koduo dot iminanahakot ay kapurimanan di aralom umadi Yakub kamoy na padila nga Rahel na po nga sayra na pod minagasusuhi siya di Benjamin nga hiridi siya na halo matumbayan ako dat ipagilitan dati harohit nakawaya nakatimbaba dumyagal di Yakub dahil okay? Ina pa'y komanda bin Oni nga minanggigit tarati dat ay tanak di anak kesedihanku kadun ibu suangga bara sumalayo nga sayra na pudi pinungaranan di Yakub numan borosok dahiti dat Yakub na pudim ay momonsed ada katilom busi kapurimanan no kasindualan ni siyo gisam monuman di siyo pungaranay Benjamin mada isiyo dat memuhondom dat kasindualan mantadi kinatangkiadon di karuhang daw tu ay landatid ay Benjamin na podihom
tanah ko kedua papagulo na pa nga Yusuf komodo Benjamin duo na tanah kot mantadi Rahel di kaupusan di Yakub. Ina pa ikatalu minangigit minamonsay di Yakub bot ay iswang na kasindualan nga ikinapatayan di tapak daw sendiri. Isak hingga nailan dati dot sayra na pun nakatangkia di Yakub manta dihiri waladi tu minangudut ti tapak daw minanaha keberkat ti tanah ko kapagulu om manta di dirihom nisiya kon nakumbalo nakarubat tina daw sendiri om bayno haradi kata adan di siyo tu nakaruba isya di tapak daw isuang dat kinapirubaan idi na alay di Isak kadaw do pasi om kapatay na di siya di isuang dat Yakub isuang kejadian 35 ayat kedua 27 karikat na di Yakub dat kumadi Isak itapak daw dahilad memri somok dat Kiryat Arba hilad Hebron kinenan di Abraham Isak kot paingyon dat sebagai ay mendidikot kadua na pada mualu Isak na patinga na korik na ganap padi taun dat hatu som walu na hopod hiri na di siya minidupagun numandi dia lak pati munga kumadit ay keluarga tu isiya na padihom napatay dat mantad kinolohingo ina padihit minamalabong nga Isaw Yakub itanganak diyo kaman na pa nga Isak na pati nga mati tua bodi sila akon ko sobab dot ay sinumakit nga kinolohingo jadi ilo na talu kantakan demi namon said ay ikomentokod nakasindul orwol o kapurimanan di kinatangkiadon di talu tulun do kalisihan di Yakub hali piad ina pa kinaulian dahiri Kanaan nga haroda kataadan nga mantadat kinatangkiadon iti talu hiti milom minamon said isa o kapurimanan dit kotongob milom minamon said harohot koy hadan o luuk ilo ni komondat iti napakaposyen dati nga kombal tokod ay kapurimandat haro kataadan haro koy hadan haro nagi kapurimanan dati ikauntungan ikarugian sekira borosan dat kaposyen miagaliti roda ombal tokod ino pay koynon dati nga hiri panangisawat nga tumurug no patit roda na kaposyen hirih takonod panangihamad kombal takonod panangisiriba ilo nalot ay kamoyon dat aralan kaposyen harot kain sawat ko kain siriba kahamad panangigibang panangiwanan kaman na padi nga ina padi kapatayan di nga iso ot awayaan dati da pain sandad miagal lagi kadaw ti kamondat asusu gumayo mantad padi kinoratuon di Adam Ihawa ay lanto ko dat sayra na po nakaduso yelo timpu don nakaduso magindalan isuang do pamagunan hiri na did naretanda ko kito na dilod ay pangintangan daw wago ay nakuro dila raon da kayo to hara sumilaw ka
Akan na pa kayo di nga, sayra na pa di sumilaw nga rumah to. Hiri na din na ilan dilod. At po, Timothy ko piya daharati ko mo nakapatayon. Ina pa di kanta kanidi nga haradi kapurimanan dilod to iya tinapadim iya to hiti nga matay ka. Tumongob haradi katangaban, katangkabo. Nga ihati na pa dito ito nasusunod iswang duso. Kokito takolot nuno na po yung kayo sakot rumiyaw aiso ni kapurimanan natin to ay ilo piadi sakot ilot kayo nga rumiyaw matay soira kumadi hoti ka. Ina pa'y kapurimanan to kon iya di nga okon na kumiyagali kapurimanan da adam bihawa ko kita dit ipay round da kayo sumilaw ang rumato. Ay sa kapurimanan to kot iya di. Iyati no poti nga nung kokodaw na tulo na nga kagalong to kono. Kada borosad ilo round da kayo. Apatay pia tulun da itaguangan dati nga iti na po katumbayaan dati miyagalidit nakakadad. Miyagalidit to kono paduli. Iso na po yung mamonsay dati dat kapuriman minsan mo kumakinorohingan nga itit kokito tokod harti ko mo nakapatayon. Sayrad hartu mungkiad korikot toko kointong toko sakiro koihad mihad kokita toko nadit ahli keluarga dan tangkiadan mihad katanud toko no mihad nga iso na pakagwi mintalangot isuanggot ginawa dati nga tokom nakapamanaw na isiyo nga di ay lanom sayra ako hoti ka. Irih dadi ay kaporluan dati dating pubay no. Hari kapurimanan dati mundar tokod isuang pononudan kumakinorhingan sayra dat ay kokito tokod topot ti pumatid harati ko mo nakapatayon. Okon pondo dat rumikot to sigog kay komantadit ay lansanon dati. Omano pa di nga harano po hit sumakit midupogun orongaw ta kanon dat tumangkiad nga sumakit man tado guys yodi ka. Lahid na mati guys yodi sumakit ka. Nga iti na po di kumondat sigog kay ka hiri no hit harak timpu-timpud ada dati otorimo. Da harak tumangkiad mo nigo. Ato ko nako kita sinumakit. Nga borosan ta kono pod ilo na disilod kinompo kono ko posyon. Suway kayri ino po hikinatangkiadan da sa sangulun di kalisihan karuhang tanganak molahing tay katampinay katambalut nga manhak datid iso kago kapurimanan kasiwatan hinggod kanu takod manguhup diolo maya di panguhupan dat kahaharanu nagi idia da kagarason manhak takod diolo sukungan nagi manhak takod sisiwo. Akon na po kayri nga sakira na pa nababakit keluarga dati nga irih kadaw itipiat kamundok kapatayon kadaw nga osilihi dat iso oralanda piulo dan kago ay milo harano pa ikatangkiad nababaki keluarga dati harupi tagadan ano di kapagilud ano kanu magisusungkum makan ano kapag isasansod antakan do haro tumangkiad nga iso nagi kadawhot kasiwatan datid magisonong-sonong gumuli to kada kago undaron kago hit kay sisan do iswang keluarga.
Amo nooson ng kapurimanan dat sambo kotong kia dit ponokisahap dati nga ato koy nakopi babas. Okay? Tok amo ti simbayan iri. Tu opurimanan osorow no ipiniyongitan do kayo. Sayra na pod iso kumanta dia it no kotong kiad nga tok mimbulay no hit aya. Ay di hay nakapiampun ka. Monosol to kayo matidigi. Jadi dadamot tet apa harlo ko mo kotong kiad ipo na kisang kiwal dati nga apa kapamanaw apo midupagun. Misonong gila. Sakiro mikaruhang teko yatim magyong pinay. Aulud kada dati anda dod gisa maharat tumong kiad. Hiri na gindod aya. ID nakapibaba si siyo ka. Nga may na dati undaro. Okay? O kon po did sumuang takananda kagut dit mongundi nga miswahi po di kagupati hiri ni momosed ino po pisapan da isong keluarga nga lobi kagayo. Okay. Jadi hali piad itino po kamon da kapatayon nga awayaan na dati tatap no kasinduol sakirad ori katatimpud ihati sendiri itu mongkiad nga ikalan sanandat ihati na pom no kasadia to kana tumaguang iti kapatayon. Purimanan datid irinate ay kompokondat kainggoritan. Ikalan sanandat tambangan to kinarahingan da tumuguang iti tadaw-tadaw da abantalan gisam bakano to ko popondar ralan ko posien dati. Sakira na pundad tadaw suab to tuang gabayin no hikalimpupusan na ko posien dati nga nakasadya to kana tumuguang. Sumambayang to kono may dat intirungan da kinarahingan ni tanganak dati kada dad iyolo na padi nga kawaya iti kabaling kahangan ada kombal kawaya iti paingkura to kati mumbal to kay kawaya kaamo. Ino po ay pelajaran sekolah sabat di nakatalib nga Elia o Musa. Kumanda Musa na po nga ay nakawaya ti kumanda kapatayon. Nga ay landatid Elia na po nga amo. Sayra na po ay nahalo hi Musa nga naray tanda ina po ay minamolobong isiyo nga kinarahingan sandiri. Nga naray tanda iswanggat Buk Yudas 1:9 do ina po ay mayat di Musa nga piyahawon di dirogonom it malaikat. Mimbulay ni tuhot no kurmari to piyahawon ke. Paingkuro himidup pagun di it kasari-sari o kita dati piyahawon to rogonom malaikat iri. Nga ina pa oratian dati sayra na pod apatay to kam gumuli na tana iti tinan dati. Okay? Nga nakuramay mo sa to piyahawon. Dit ngon nakura rito ngon di rogon onwo iti nandi Musa. Okay? Haro nakanto tamo don di sirdi bo soro ko. Tu imusa no pagati nga woyo on gad di tulun Israel. Sayra dali nabong kinarhingan nga inapohitulon Israel nga haylo nakailo nakatunod kailom hinggay lobong. Okay? Aduya anak ko sa kira na padad na nudirogon ni tinandi mo sa dihom isay na kailom may kagusiyo po siyo. Okay? Nga rogon madi painsuak. Irin nanday kaano manumpalid di tulun-tulun na kinarahingan na tok atapatid matid Isaac
ay si kumuna kapatayon ka. Tuir nagay tudot tirogon dat ay gayo-gayo ay samatay. Jadi ihati na paditing nga aratian natin tok harang matitikamon na kapatayon. Mangiruhay na pohom tok kada no may iruhaya iti kamon na kapat. Matay nga ito kay bati nga kada dati may posikapo. Kamon na patit poposikap iti kamon na kapatayon nga tako naman tamang iti kalidasan datinan. O nga pangangakan panginginom natin nga tako naman utung-utungo. Iri ni poposikap ka daw. Hali piad tapotid insana no patulun nga korikot kawaya iti kamon na kapatayon. Okay. Jadi dati ay lanom sangira toko yati dati ay lanom sangira it amah dati sekira miagal di Yakub Deborah dati ay lanom sayray karuhang na tumungkiad miagal di Rahel karuhang di Yakub anagi dati ay lanom sayray molohing dati dat tumungkiad. Mantado insana nila komondo kotong kiadan hali piad orwol nga tumbayaan toko dat sayrad toguangon dati miampai katumbayaan ng pangilaan dat korotion da pengkukura ti komondo tulun dat ay midupagun iri na day kanu popoin samok dati dat kumakin rohingan. Soron dati dahara duo gulungan itit kawaya iti kamon na keselamatan. Harohit apatay dat apakoriko ti Yesus nga haro nagiit paimpasi do gisom makorikoton ni Yesus kumenduo. Ato kay milod manuo kudit apatay. Teko kadatim uhang nagihom matay mantad ka. Ato kay lanum sangira nga sayray-ra dat orikotot kompokon na kaposiyan dati teka sangirang-irat korikot ti Yesus kumenduo nga inapaday tomodan natin nakasadia tako na tumaguang kantakan hindi. Kadua-dua di nga sayra na pod monopot takod iswang nakatumbayaan ni ko tabara arat no kagadi. Inapay tulundat na patad iswang gat kinarahingan nga lobi ko pagulod tungagon. Kamon na pod dihom ay sayra na pod ogira ti katumbayaan dati nga ay say pod si dati dot salamat to diti ka iso no bagay ituhot at yan di ba ki salamat to diti ka amo ka haray kapurimanan dati yan di. Jadi pakihup ta kana kumakin rahingan tumbayan ta kadhara na paralan na kinarahingan na manghup dati sayrad iyati na po nga monopot tako dat ay papaindalan papaburu idit pagangatan na kinarahingan dat minsan makasari tako kuman isyo dumanikid timpo. Sanat tong ano namati alumis kapya ano misa takod isang sambayan. Kinarahingan isong radyan soruna kon si kauda tatuang giti insan pakagun nakaway ahit ipanambar sa nakarait ay kantakan nakaposiyan dahil ititimpo datorikot. Omgi ay hay kailom sayra korikotan Yesus kumenduo nga may ni hay uhupay may paingkuran na pakantakan nga kano hay dat mintong-intong kasari so dia kasari dat mamaramit di korikatan Yesus kumenduo. Ompaing ka nagid iswang dat pagindalan nok posiyan nga po sa dia kasari ihay o somok kasari ihay maya dat pagindalanon ko posiyan dat rumapaw kasari dia patahakon kasari dahay kaposiyan dahay kumadia moy sayrayra dat irinay kompokon kaposiyan dahay nga paingigit dahay di katumbayaan di paintapot. Kung si Tuhan tatong nabay no tamangan no kagyahay
gisombot kasuabon na suab, posik yahay papaindalan ni hay tugas-tugas. Tay ka buru-buruon dit nakatanto. Tinasambayang dahi iso ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw pinagyampayan dati di tatong bayno nga siyaw loho di page dusun ministry ako di kailom alumis sa piramutan na ko di nga siyaw na pod alumis nga magapil to ka swab alumis piramutan dati tadaw da swab bahin ako po sanong tatuong lumison no dati tadaw po ang oruro latang karyos sa musik kaswabon